Arkadaşım aradı Suriye'den. اتصلني واحد صديقي من سوريا Dedi ki فقال bizim çocuklarımız olsa soğuktan ölürdü. إذا كان أطفالنا هنا يموتون في الشتاء في سوريا. Burada çocuklar yalın ayak geziyor soğukta. لكن هنا أطفالنا للشعب السوري أطفال يتجولون بلا أحذية. Ey Müslümanlar! أيها المسلمون 36 kuruluş değil, 36 bin kuruluş olarak çalışmak zorundayız. لابد أن نشتغل ليس 36 جمعية يجب 36,000 جمعية. Bütün gücümüzle Suriye'ye, Mısır'a, Filistin'e yardım etmeliyiz. لابد أن نساعد أن نوصل مساعداتنا بكل جهدنا بكل جهتنا. Ve Türkiye'ye karşı yapılan bu kampanya karşılığında da hepinizi Türkiye'ye bekliyorum. Şu anda Mescid-i Aksa'yı yıkmaya çalışıyorlar. حاليا يدمرون المسجد الأقصى المبارك Suriye'yi katlediyorlar. ويقتلون الناس في سوريا Mısır'ı öldürüyorlar. ويقتلون المصر. Ve Mısır'a, Suriye'ye, Filistin'e yardım yapan Türkiye'yi de şu anda linç etmek istiyorlar. ويريدون أن يخرب تركيا للمساعدة سوريا والمصر والفلسطين. صحيح. Linç ederken de uluslararası güçler, sermaye, İsrail, emperyalizm ve burada bulunan lejyonerler bu işi yapıyor. Kıymetli kardeşlerim, öncelikli olarak kendimizi terbiye etmek zorundayız. Birbirimize nasihat etmek zorundayız. Muhakkak ki nasihat edersek, birbirimizin yanlışlarını düzeltirsek ayağa kalkabiliriz, daha faydalı olabiliriz. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana İslam'a karşı, Müslümanlara karşı çalışmalar başlamıştır. في مينمار وإسلام في بنغلاديش وإسلام في العراق في كل مكان يريدون إفشال وإشغال أمتنا بأنفسنا في كل مكان. الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ما من أهل عرصة يصبح بينهم امرئ جائعا إلا برئت منهم ذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم. Kıymetli kardeşlerim, Suriye halkı için söylüyorum. Suriye halkı için biz kalbimiz kapalı, gözlerimiz kapalı, gözlerimiz kapalı ağlıyor. Oradaki çocuklar, oradaki insanlar açlıktan ölüyorlar. تعالى بالنسبة للرسل والأنبياء كما يصفهم وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله فلم يشككوا أبدا رغم البأساء والضراء لم يشككوا في النصر وإنما طلبوا تعجيل الزمن متى نصر الله رغم كل مستهم البأساء والضراء وزلزلوا كما أنتم ولكنهم ما شكوا في النصر ما شككوا في النصر وإنما طلبوا استعجال الزمن متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب. Kur'an-ı Kerim'de dediği gibi Allah Resulü zorda kaldığı zaman, saraldığı zaman ne zaman yardım gelecek demişti. آيات كثيرة ومنها سورة الفجر بأن النصر محقق بكل شواهد الإيمان وشواهد التاريخ وشواهد الرؤية ولذلك حينما بين الله سبحانه وتعالى حقيقة مرئية ومشاهدة من خلال الفجر يأتي بعد الظلام ومن خلال النصر والهلاك لهؤلاء الظلمة لفرعون وعاد يخاطب الله الإنسان المسلم يقول يا أيتها النفس المطمئنة أي المطمئنة بنصر الله سبحانه وتعالى المطمئنة بهذا الإيمان الذي يملأ القلوب